Уйзем пужанныба перех керги ишсем хышра. Халяшчер ишченен, тәптәллевізен жен пери, туғыштуза илме майбараган техникына терес упраза хелга жарасы. Шакталышпе республикара ядарлы конкурста ерде Чуваш республикинжи патшалық технадзор инспекциянердюжи Владимир Дмитриев шербютырыгынжи чилайық ялхужалық пірлежівін әжіғілібе балашыры. Кунда лараган кашни комбайн керхи вғытра шер гектар жинже тәштірі шапсайылны. Халі варавызем пурде канура. Шербютырыгынжи тавышкасы еленжи ялхужалық пірлежівін техники салдаксем пір ретре тонобек ларашы. Ядарлы управышра хелга жаганзем дебур. Шидес шулда пір кылдықсыр ішлечердезе візіне ядарлы ергене поғын завырнаштарны. Техникына пықсатыраган зенжен пері Игорь Кириллов темір утсембе ажаранақ туслы бұлныне білдерет. Шавынбақ паянвалы шак тыдымра ішлет. Эп кунда вещул шлеп, шак техника упрандыр дезе, эбір урабизде сарлапырынде, да, шавзымбур, каран сарлапыр, леш, хырна ябалызне. Ядарлы хадерзінженен техники злардапыр, чтобы урабизіне так нагрузка гыма. Сарлапыр, чтобы хевельбе шизан ядыр. Мана кундай ишлеме келеші. Теназақта еспеделайық, шургунне аган, кергунне буштарад. Хавнышлені көрнать, шлепыр, таржапыр, техникизіне упрапыр. Тұрышсавай хума кунда пур майда бур. Шәне еші техника нумайланзақ пырать. Әш вырынеде комылы. Рулюмне ларас улмен кашниех медицина тәріслеве видер духать. Кундах шавынмалы пюлемде вырнаштарны. Шабах шак ензене де шуда илеші конкурс шендерюшизене палыртны чух. Ахалден маранде шербютыры хенжи ял хужалы хесем хушинже тавышкасынжи пірлежу мала духны. Шак техникана управалардас Ишпешихын конкурса, я бы каждый жил ирдерет пер. Вот пиди кирле бала, хал пижни каждый муниципальный округ рах шак ишсем пулза иртреш. Онда балди зене палартреш, шак лайхи зенжен, чилайхине республикара паларца, палах волилет шак уявра ядарлы награда. Шак положение бе, где палыртны награды зене. Шерещенесене патшалықта адаланма майзем дуза барать. Сомахран тимир утсем дуянзан хагын херых процентне саплаштарать. Юлашки вичедвады жулда хужалық сень машина ба трактор парге чилай шенелче. Пен жал хужалық сем нумай гонда цивис кранды. Вот хажал берін халь гондай поднимашлезен. Шак ноябрь уюхчен. Или уже водоржиджи прицепной и самоходная техника депарильная. Узенем уже субсидии или не жавзем, шавдя хужалсам. Шербютыры хенжи тавышкасы яленжи ял хужалық пірлежеве ыттыземшін тәслех вырыненже. Ана гурза пурде адаланмадыры жашы. Чакта бірінешпі пиде қозықлы, пиде курымлы әштеде лапыр, шладып. Бірінден районда бірін жақта техникті нұмай. Шербөлінде хужалық сем, әліхе соқып показым чақта бұраш, но умырыне о землисе брать, фермерский хужалық землисе брать. Техникадан bir районда пинде шарвундығыр единиты халихуатара. Ял хужалығынже вайлыда хватлы техниказар әже пұрнышлама шук тезенде янашмар. Onun юзавлығы тәріс упранынженде келет. Шакна шәр әшчене аван білет. Анастасия Сидорова, Игорь Зверев, Чувашьен нация телевидение.